За та бүхнийхээ амар амгалан айлтгая. Сайхан үйлчж гэнэ бүгдээрээ. За өвөн та бүхэнд Монгол туйлын учир холбогдсон талаар нь жижигхэн танил мэдхүй талд нь хэрэг болох юм хэлье. За бидний монголчууд эрт үеэс тэнгэр шүтлэгтэй ард түмэн байсан юм байна. Тэнгэрээ шүтэн дээ тэнгэрээ. Тэнгэрээ аргадаж, тэнгэрээ магтан дуулж, тэнгэрийнхээ эвэл буйныг хүртэж амьдсан ард түмэн. Тэгээ тэнгэрээ дандаа тайтгаруулан магтан түүнийг баясгадаг. Тэнгэрийн хэлтэй ард түмэн монгол хэл гэдэг маань тэнгэрийн хэл байхгүй юу? За тэнгэртэйгээ харьцдаг гол зүйл маань зан үйл маань ухтаа туйл байдаг юм байна. Туйл гэдэг маань Монгол ардын аман зохиол дотор хамгийн төгс төгөл дээр сонгодог хэлбэрийг олсон олон зуун мянган шат сүлгээс бүрдсэн тийм ээ. Өөр хэдэн өдөр шөнөөр бүтэн сар мараар тэр хэдэн штэ. Тэгээ шившдэг таринтай ардын яруу найргийн маа гэж ойлгож байна. Туйл хайлж гээ тэнгэрээ баясгаж тэнгэрийнхээ хүсэлт ивэлийг авдаг байсан учиртай. Одоо хүн бүхэн Чингис хаан гэдэг ярьдаг учраас Чингис хаанаас өмнө монголчууд туйлаа хайлж тэнгэрээ аргадаг байсан. Тэнгэр шүтлэгтэй байсан юм а гэж ойлголоо. За тэгэхээр манай монголчууд туйлыг хатуу зөөлөн буюу хар цагаан гэж хоёр ангилан ахуй нөхцөлдөө хайлж судлаж ирсэн түүхтэй байдаг юм байна. За зөөлөн цагаан туйлыг өвөлдөө нэг гэртээ хайлуулчихлаар дараа жил нь өвчин зовлонгүй идэж уух эдлэж хэрглэх юм аривнтай сүрэг малн тарган сүү сайж ихтэй хорвоо дэлхийн сайхан ургаж ногоорсон хотлол нороо тэнүүн жаргалтай сайхан байх юм а гэж зөөлөн туйлыг хайлуулдаг байсан юм байна. Одоогийнхоор бол лам нараар ном уншуул сан тавиулж ийн загсан хийлгэж ийн гэдэг шиг тийм. За нөгөө хатуу зүгийн туйлын болохоор эхний монголчууд дайн байлдаанд явахдаа болон байгалийн элдв аюулт гамшгуудаас хамгаалахын тулд хорвоо дэлхийн уул усныхаа эзэд савдаг лусуудыг аргадан магтан хайлуулдаг байсан уламжлалтай юм байна. За ингээд хатуу зөөлөн хар цагаан гэдэг туйл хоёр ангиллын утга учирыг ойлголоо. За ингээд өвөн та хүнд олон юм яриад их асуух зүйл байвал асуугаараа ингээд манай монголчууд маань өргөн удам нутагтай үндэстэн ястан бид маш олуулаа сайхан амьдэрдэг. Олон үндэстэн ястантай нутгийн үндэстэн ястнуудын туйл хайлах арга барилууд нь дандаа өөр байдаг юм аа. Одоо манай туйлсын орон баруун Монгол тийм ээ Алтай нутагт ялангуяа уран хажууд маань туйлаа аваад үлдчихжээ. Манай Балдандарж хоёроо Баатарж хоёроос эхлээд тэдний өвгдөөс мундаг туйлчид байсан. Ер нь баруун Монгол руу бол тэр чигээр туйлсын орон юм байна. Бусад нутагт одоо ингээд бүр өвөр Монгол, зүүн Монгол, төв Монгол, хойд Бурят Монгол ч юм уу бүгдээрээ туйлчтай өөр өөрсдийн арга барилтай тийм соёлтой байсан. Харамсалтай манай энэ олон 21 аймгаас ер нь туйлд хайлт хүн бол ховор болчиход байна. Өв соёлоо бидгээд байна. Яг алтарган наадмын буйнд Бурятууд бас нэг туйлаа жоохон сэргийж байгаа, хилж байгаа, баярлж байна тэнд. За өвөр монголчууд өвөрлөгчүүд болохоор дөрвөн утас арал туурын аюулгуунд бас туйлсаа үлгэрээ хэлнэ. Гисрээ хэлнэ, жанграа хэлнэ, хайлна. Тэгээ түүнийг ихтэй хуурын үлгэргээ тэр хавьдаа ярьдаг юм байна да. Манай энэ зүүн зүг рүү болохоор одоо бүр туйлчгүй болчих гээд байна да. Зөв ер нь баруун Монголоос бусна туйлчгүй болчих гээд байна. Сүүлийн үед харин ганц 2 жилийн өмнө Говьалтай аймаг мундаг Шангар хайлдаг аян өрнүүлээд байхаар би их баярлж байгаа. Тий. За ингээд нутгийн туйлчид өөр, туйл хэлэх арга барил нь өөр гэж хэлсэн. Би бол өөрөө хөвсгөл нутгийн хотхойд хүн. Хал хотхойдын туйл оролддог хүмүүс. Шангар туйлын 99 бүлэг хайлж 102 цоврол CD бичүүлсэн өвөн байгаамаа. Дэлхийн бүх номын сангуудаар тарах Монгол угсаатны ихтэй сургуулиуд судлагдах болох тарах тийм олон улсын төсөл төлөөлөд өгч гэсэн өвөн байгаа юм тий. За баяр мэгнэ туйлчид бол халах маягаар хайлна. Хайлахтаа бол бас арай өөр маягаар хайлна. Манай баруун Монголын туйлчдыг утгад. Манай Цэндийн Дамжсаран гэдэг том эрдэмтэн хэлсэн байдгийн.
үлгэрч хуурчнаар нэртнээс ард түмний үзэх жүжиг сонсох хөгжим унших номын гурвуулангийнх нь үргийг үүсгэсээрсэн нэг жүжигчнтэй театр юм а гэж. Гэхдээ тэр үлгэрч туульчин бол өөрөө бүхэл бүтэн театрыг төлөөлдөг байсан юм байна шүү дээ эрт үед. За тэгээд дуугаа дуулна, шүлгээ, яруу найргаа уншина, хөгжмөө тоглоно, хажууд нь найруулга тексттэйгээ ажиллаж хаана үйл явдалтай тааруулна, түүндээ бас жүжиглэлт хийн. Нэг усны одоо моно театр гэж яриадаг, нэг хүний театр гэж. Тэрий чинь бол манай Монголын өвгдөөс айж эрт энэ өргөн удам нутгийнхаа уулс хангаад ихээр бүгдээрээ тэгдэг ч хот айлж байхад дунд нэг сайхан үлгэр ярьдаг өвгөн байж идэг, эмгэн байж идэг тийм ээ. Өвсөйл тэгж уламжлагдж явсан юм байна л да. Тийм. Тэр моно театр нэг хүний театр чинь Монголоос үүдэлтэй юм гэж би хэлэх гээд байна шүү дээ. За ингээд тэнэг юм шиг их юм яриад явахгүй. Асуух зүйл өвөн дуртай хариулнаа. Тийм. За. Туйлыг хайхын өмнө манай баруун монголчууд дуртай заавал алтай магтдаг. Алтай магтахлаарт нь алтай эзэн алиа хонгор хүрэлцсэн ирдэг. Ер нь туйл хайхад бол дээд 99 тэнгэр уулс хангаад ихэн эцдүүд савдгууд лусууд өвгдөөс чимэн ариун сүнсэн бүгд морилон ирж туйл сонсдог гэж ярилцдаг юм аа. Дээд тэнгэрүүд хатуу зөөлөн хар цагаан 9 шидийн тэнгэрүүд ичи бүгдээрээ туйл ардын ам зохиол дуртай, аяг шиг дуртай байдгийг. За тэгээд тэднэр манд даган байш туйл сонсчоод буцахтаа бидэнд буян хишгээ үлдээгээд орхиод явдаг гэсэн монголчууд тийм зан үйлийн сэтгхүйтэй ард түмэн байгаа юм тий. За баруун монголчууд туйл хайхын өмнө алтайгаа магтдаг. Тэгээд өөр нутгийнхан бол төр тухайн нутгийнхаа тахилгатай сүлдэгтэй аваа лус буудаг тэнгэртэй харьцаг тийм аваа тахилгануудаа магтдаг учиртай юм байна. За ингээд би та нартай зориулж маш жижигхэн богинохон тууж өгүүлнэ. Тэгтээ богинохондоо 20 минут явчих хаа. Та нарыгаа одоо ирэх жилдээ сайхан аз жаргалаар хажигж байгаасаа гэж тэнгэрлэг, хээвэрлэг, золбоолог амьдраараа дүүнэр мөн гэж эзэн богд Чингисийн 92 загалын туужийг хайлья. Тэ. За, туул хайлахын өмнө тэнгэрийн айлтгал гэдгийг би жишээ хийж богинохон тавчлаад. Манай өвлөн уламжлагч залуучууд бас сайн хараад аваараа тийм ээ. Ер нь халахын туул хайлах юм арга барил байдгийн байна гэдгийг ойлгоод авах сураад авах гэмгүй шүү. Hammoyo Tidringa Singisiga Tenger Ekesa Hanga Zambulanga Minoti Olosa Hanga Dilhing Echedu de Saudagot Losod Minoti Ike Chingisan irteni Mongoling ike hadaballang ike ogde chimen eriun sunsunze Shuten borchodamin sekhos nodmin Вазржовым вайрамагна, мичин елтин миневи, меня мр.
알았어 호료한 닫다 좋아한 호의로도 날때 좋아하나 훌륭가 오노지 들어도 손을러지 왜다가긴 날라 들리게 어르근여로 둥클대죠 왜다가 대ver 벌어생 한마란 옷 숑클대죠 왜다가긴 날라 은들어 후들바이 한보랄 알태사행 어떻게 미니빌리 다세지구로 혈내생 달래마라 돋들러생 문코 댕글때 미세생 멍근사간 다리군대 어떠다 산스르다 대무생 어sol롤란 색거대 내리 혼다가 신주대 내면 택하다 노라대 어떠엉마 댕글 해한다 엉맘 된 용글들이 민니빌리 성근하향 쇼태민 성근하향 오르민 선연세향 한가민 빌리 칭길대하향민 칭길대 쇼태민 칭길저럴링을게민 빌리 와연조르가 하향민 와연조르가 쇼태민 왁담사향 한가민 빌리 함둔징가루민 하타타둔징가루민 와고타둔징가루민 오토토둔징가루 한가민 빌리 오에 borhanhaldo 쇼테멘 borhanhal동 하향멘 보럴도갱얼게민 빌리 알당어 시짐버것 어떤 대리 행합시가 대항한가민 빌리 땅어른이 노로 내래 대고조 모르게 용다 다야름 볼러네호 다한 소다 녹대가다 홍싱갱을 기벌생 후치르 마르센 달레벌 선달레 사가 노른다 답스니르빈 메이다그타 그우둔둔 당글글 생아 훈스니르빈 임미시대 이래 허르게 젖근데 임밍얼릉 모르malta 아이오 두시너서 오라다 그러샤 몰기 문드라테 오르솔둔 당은 보생 오른 사가 작았었대 모두 오르말라 대기시행 몽골은 어떻게 신미가 빌려대 Herrenjolekirviste, mirrangatteksilluste, handraivoguilte, hatrahahansyrite, botten tordaga tolate, bulluga sosara elbegte, ürstijmusirde mogata, ürgenistega borgudete, tummunjigurten limbedesing, bommangratn sjuelsing, emtem buchnen tettegsing, erjonge ved mangollarng min vilde. Hormasta denger min hormaste hamvoyo dedringa yosengestiga denger ekesehang sambolyanga min hose Olosa hanga dilhe ichido da sabutogot losod min hose Ike Çingis hamvalın, ırtni mangalın hadvalın, Ike uğde semin ayun sönsünde. Orhada şüteyen oda sekos noda min noze. Tamri hangi vel boyend, Mongolla çoda bid, Tegişi dureng, Kergılda emdirçi bayga bilde tanarrata, Kellala taldır hıdazi. Uçuğun tolce minni, Ugulen helliga toldek, Anka
다른 남들한 손세계 후스저에 흘려나온 오제 자, 댕그링에 틀게 팀을 그 술이 길치죠가요. 오도 상가들 생 대클적다 술때 해밀다 슈트되고 모두 상가들 기계 막다 때문에 제가 몽고 시트 장고진 시트고로다 리지트만한 게 후레들제 바로 모두 그 알다가 할치다 알다 할자 도스텐다라 기능 직대가 드론 죽나임 적스다 수은 차슬 들은 유 후시치 산나지 무르스 주디 두니가 시트킬때 남시때 드론 죽나임 적스다 수르 도 싫다 자 이직때 어르신들아 도일야 할린다 자 어떤 거 두분 다 넣다 저를 싱싱 허이르자가 된 도지 갈야 미니 옥도도 뭐 태워라 댕길되게 와라 그죠 이 노도 와 이러면 더 좋으리 해 살아 그러지 마 그죠 저렇지만 큰사다에 쟁여보고 징기스한의 이름이 사가시우네 이르하여라 자가도나가 들어생겼지 들하여라 자글러당 사그다운 올라보겠네 우린 사그당 허이글 올라오겠네 이팀벅도 징기스한의 자갈러의 강운능 알타한 내가 알아런다운 알글러글 지고 이생각나면 하다 알아본 덤멍 아오이 홈무 우드막달라겠네 마가자갈래가 문능 후회한 이 흡혈은 대우는 구이등 흘러 전내게 구이 생각나면 하다 했던 전망 헬려회하오 이 홈무 우드막달라겠네 마가자갈은 이그 자갈당 헬려겠네 야오야오야 대한니가 올라가다 알아본 도망가위 홈무 울음막달라 해른 도르미네 현재한니가 올라가다 했던 도망 헬리회하오 이 홈무 울음막달라 해tirhe 해른 도르미네 야오야면 인부흐니그만 울음에도 행오처라요 몰로 만이고스니 헌항이스민 닝 허이르더도 올단 링 알더라 부스와요 야와가면 나태 한국셔서라 애그셔욱 우스테겐 넘마리운 동글라가 우스테겐 놈 아이랑 후르 절람머르 체우티 후회 한국셔서라 허벅샤와가 우스테겐 놈 허르무 저르무 노르테겐 놈 후드당 후르 절헐버르 체우티 원능 핫던 극셔서라 어이 달릴베게 대겐 놈 얼른 동글락 우스테겐 내 어떠한 후르 도홀랑 해외대야오에미네 야오에미네 현재 한국사가 저러김구이 센타락타겐놈 해르더위 오스타겐놈 해호이 발랑 후르시 히치등 해외대야오에미네 야오에민 나카메트 산낙샤 절버른 비제 아타탄다에 상에메트 산낙시 아오에 지비딩 허이르 비제 미트산nak 쇼신샤르는 비제 후신시르응 아이스트 치비딩 허이르 비제 하탕 미산nak 샤르홀런 비제 하르다에 생에 미트산nak 아오게 치비딩 허이르 비제 아오게 미네 후이당 어드르버릉 호tam머름 호등 흐르전테 토խ미 흐르스테 토խ는 사이르테 누룩 다이르테 발라가나 야오가이면 할롱어 드르베릉 하토돌로잉 할로나른 샤릉 하이르쇼롱 호드네 아오가이면 가스르가스르데 이게 치바가자가던 헬리오긴넬리
hellikeden ikçağadan her ola bugün Evimine bara tarmın yogunum ki Eyti hunden hıralın gidik bir şo Esin marında orgalın gidik bir şo Esin marında taş oralın gidik bir şo Hamgadın ıskısın han içinen Hayrın turusın hassakak şike Hanlın ıssın hayrın olun içini hıdon Yaş orkun gısırdı günüm ki Ötgüyük ıskın horaval tosgüy Bayk güç hel bugün ha İkizağalayıgan engecellekidin bağızağalın sayhundan hıralım bille Saymırrında qasır koyar bille Yavi burgan çara yavi himmen gurubun savuşurtiki Suğudan hıdaluğinne Bağızağalayıgan otsni koyunun İkizağalan oğluni narni hıngarra Duti narını bırağın harın Udişi narını kuysan rögin Evimine bara tarmına Kunikki çöpçüngüldeci Dayasnikki tayar hoca Sirildiki geçeceğim Uzun şobar tarmına Geçedin hayır zağın elin Korun sapşırtiki zogudun İki zağın şokşın hıtlıç Bağı zağın yürün hıtlı kina Hayırızağalayıgan engece herrelsen Gurubun savuşurtiki Zuğulan otsnişin Soğuti zımbıqda Çingiz Han Nekin zuğuti zuğutluğinler Erki tengiriske sayasına Ermik saqaq günesmin tursana hayır saqadımın edin qatırdıvginin bi Han tengiriskesmin sayasın Has saqaq günesmin tursun Herin hayır saqadımın Hersin qatırdıvginin bi İni zut unun boyu hotlu boyu utu tırtırın atон doşiç utsın hotlu bol doğu eri unun bol dürvün her yusun mungul olsayımın turgun soğurlu ola Bogdizne henzerdigi dağım bol viçin atondun oççu cüzül Uylu boralla çırgın ırbılı zınkın Sırbılı zınkın ıdruğan güyget İrmege çağaq çıkınne ten ongul zıngın udinesin Bon uyumasa onağım bahi hırvinne Bogdizne henzerdigi dağım bol viçin dürvün her yusun ongi Ola seygin ugulu iritil soğulu ola Hede Soğuti zımbıqda Çingiz Han Altın horan avat Arqsın horşar hıtıcıget Altın numman avvanı mungın saat Ganıqsat İkiden irrıqı bolvoget İrmigi çağaçı guğan hıtıdan İrhayırı çağılıyga Nixen garrogin